Kumawu TV aba Amansane yena yedie Kumawu TV aba Amansane winyano baby Kumawu TV Amansane yena yedie Kumawu TV aba You always have for that when you see, and then so a da pona or body SAC, and a brother, and a brother, Obi on some same young fa brother in yam. Yame ayadom, Padumayan or boy, and was shying. But Ton Shrabos would be a good in our swammer, Michael Krogana, Yantiat and Carboni be a dear. And a name shrank or bad dear or dear bass as we so. Yadanasi. Abusia, and then so air that will fro. Yado Baby Resson some more. Yababe hair a choir angels a faso yajuma. Yes, your angel papa, any old bonnet. And no cray, and I say no cray. Way any assembly that prosper and a baby bobo home. Abusia for come away. Maybe a phone line, I'm a cell, my many small education way. And they say, "Oh, be free. If you do so, I'm a patch or ya bomode ne lower or feed the sound no. Oh, you address obeti if you no. No ababeti ene obey mistake. If you say I no call and son if you ba, e bin so if you no contem and son no so dey aba. Enti hye so mame. Ye be phone line to my bomode a say obenya ntobo ase no lower if you no. And I say TV sound no. What me ate yenka. Say de ye kasa ya na wo so atime yi ano. Na wokasa enso yate abusua nyankopɔ insha no nya okese mi a medi dwumade ho chia me medi major prophet Asopoko Dako ofra major wa major so no na obi edi ne me na me sunsum din a me de hyɛ me nananom animonyam the great oracle one enti no sɛ opese oba sunsum na be hwɛ me de a obɔ major wa wo hu me ho dem obɔ the great oracle me din apa no Oba de insha oba de nya okese me pa cho ma me na me homra na me ba e beto aso me da se tale ti ehoni ade come up akata wan nice one I say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asewo tale me nua ina ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kura dem finfin no nso to e bebo ne se shower no chema aboko de me see ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua e ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no o ba me ma IBR we okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say yen chance ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon en chen GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro yen kwa me mfam mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so and I'm surprising. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. E wo dwa na nemi kodi bra wo. Wo se tem dia complain wo sisi. Any koko ne. E pese ejo to dem. Enu hu dwa kese pa na nemi kodi ye no. Na woni eyema oba ne bem. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Eye koko. Any sisi yare dro kese pa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal mixture. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma memme jina brane. Na eye meyi. Hey, ne dra wasisa ni na abo we. Sida, me ko mini ya kwa edu. Wa dance here. Aye juma ngata. A living testimony.
Ona kwa jodi. Adu Sandre, obie timinum bi. Aje sa pemfo. Wona wo man kwada no fo. Ene de onya mfie dumi no. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ. Bafana kama sama mami, bafana di masama mami, bafana tu minyarewa, na wa mama wadi ya so chai, usisi ya uya, bafana eba misano, bonoria, sasa brain na maya ume, bafana eba misano, bechimie, candidiasis, syphilis unamere, abibi duro mujata, bafana eba capsule, unum capsules na unum mischa, bafana Open phone and num, wouldn't feed me no jai, and what you be at me num. Now, Bubbo beer, Ubenya Bafan Mr. and the capsules or my mobile tonu pabia. Kai say, a drain young mamma for when you feed me no, and mapping for, and no bad time or money banner for. Bafan, Ujidiajo Nkwan. Kumawood TV amansane yena yediemu Tale ti ehoni ahade come up Akata wine. akata wine so I say when are you so Na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo tale me nua ina ja obi abodan so ma no na nye kra wo o the way was fine to kura dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na obo so na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra se dia be bomu sonko kura ne se ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obekọ modern no ama inspectors edi kan akọ check ahwe eye enua carpentani ni de ball wo dan ne so esan say yen chansen ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na abusia ya damase enshanka obade bonu e bia mane ai na ka chanse the spiritual hospital wo kuma TV no edru ho nyame nshira no onye okese se waje bre na oba besua de me chia mahwefo nyina na me chia empanimfo a me ne mo di dwuma e the spiritual hospital so oba de nshira na for your information adwuma me no nyina na eye on say ya no oni je ho pa edu hospital a wonfa eni agro fi say aha na wotie no kore no aha na wo give information eye papa the authentic informations aha na de ma wo but onya wadwe so obeso yase no aboy se misika eso ate misika asa mentime no nko 5 days bi ewu on say nka Monday up to Friday se mentime no nko sa bi ewu metete so ahwe be 1 day pe da ko pe na mama hospital ba ko pe e ba san so on se be hawo because ye tie amamere ye tie sunsun se ye tie ne ma bi ya bi na so nya wadwe so obeboa o mo mpa ye yi ti mo mpa ye yi se wo pese ye kono full time ne dia mo mpa ye ne ntimi nto aso wo mo mpa ye dia ya be 30 days ne so enti we ma caution kakra obo ade insha and asamtira da ho and say differences between good and the bad angels. Yes, say, I angels no, ya wa papa any obone, and no cra na senya no cre. And no, and na be pense mu. Nya ka sa angel cra angel no mai. One ye friend angel no. Na papa wo no omo ye hwan, and abone le wo mo ye hwan. Papa no omadwuma ne sai, and abone so omadwuma ne sai. We be asemtre na da ho a ye be pense mu. Entimato en safre ode hunu ni. Ya oba be boa ye. Ame yasua sa ne ma we fi say so sam da bia me kan say ye kan de onim say obi nimu a ba bia ho nko da da ka ho asem yete
kuma se amojo no obi abisa land asem sisi asedi na esi land abeda ka land asem to probi a oba grifo land asem wa this one contact obi otewo otime ahunu de ekoso ya no kra ni obi otewo nyina na beti aka ma asem achewo obi te land so onim land krom ba bi onim aye ne fie from the bedroom to edwom onya kodwom ba owie onim ba bia ti sunsum sam ye Canada onim ena ye de we brew Barxy Billien ayewa pe mo akwa ya me dey I want to say some for na no mo dey ya da ba de ase ena on some for so ya da mo nyina ase so mo gya wa ma ye na ebra no bi ehia obi a yenya wo ye na otwetwe nkomo Barxy ena ne da obi ato ne bo ase se o chinchim na fidie ena na nipa na nya time wo tifie wo chinchim a na wo sa beto kuma wo sesi e on se nipa me enu bi na te so na obi sa se program be ni na won po na te so a won bro ne tirinwa ye se yi osofo bi a menimu ni aha enti obebo odin na wa kire de wutumi ye na do number so atudua na obi e ho nipa ye ne di nkomo no wada wo me da sinya kunyo odi amame many can the you tune for us amamo me wi papa ne gone me so ha me hwe mo sia frema bofo nsuo moti ase o mother roma samafo party same me da moti ase na twedi ampo kwa wi dem ntimi ko na me sam so ba sound o masi wo atijina pa o de jina me from dai di kan me sha ase se me ye ejuma so mu nje mu pa me ne nkuni di minim e ka se Barxy Billien na Barxy bi o ye fun hu njuma Barxy bi a o frefre a hu bi bre nya hu ba ko Barxy bi o ne angels na Barxy bi a o follow African culture me Ghana akan amamre enkantity na then na twedi ampo kwa me ba se ya do ma sa so obo ma me ne wo se ma me kan so na ye ndi hwehwe me a ko YouTube Barxy Billien umenya me ho ko Facebook nso Barxy Billien phone number to dia mami telephone number 024 91 53 278 024 91 53 278 yada oba de ase Barxy nso yada wase den wo kasa ya ma one no enkoso akra aha wo nso obi a enti o voice na ya ma so akra na obi nti wonka da bia menya complain about your voice enti o voice na ya ma ne mra so aha oda ma yada oba de ase Barxy angels yadi ka treat to happen enti nya afi na me besa akọ akire say who is an angel me miss asa question no yes say ye wo good angel and as angel papa any wo angel bonny ya ka say angel papa wo angel bonny wo ha no kure na so mo ho mpa sign na papa no o modwuma de etie sign na bonny so o modwuma de etie da so no asen bisa it's not charity for ani bi e woni bia o na se na yakopon bo wi ase no ono nani so ene ne pe no de bo wi ase na ade bi o bo wi ono nani so no hu se e de okay odi ni partner baby no ya ho so tana baby no sa adi ni pa ni ho so sa tana baby so da se odi ni partner baby no odi ho ma tana baby no sa adi ni pa ni ho ma sa tana baby that's what him ewi ase adi chim okay so da se awon ho na mi awon ho bi na mfremem awon ho bi ti kroa wo ne me yem fa ye ni we enye le okay yo papa yo boni na ye ni pa no ya na ye nti ase ye wo ne me bi mu ya na titi ma kakra isha titi ma na ngopon ka ase bi se oso wo na abo na ho odo mu ye onu nyankopon na eduma nti hweye na wo nipa wa amben nti wo nipa na wo no negative mount because wo nimde nti a ukọ ho na mfaso be ka nko be ka practice so ya ede ko okay wo nimde nti wa se hweye na wa anya de wa amben no na emum we ni we de me do ma ede amma abofo we do to me ede enu mu na ndi se de wa question tie no ase ndi sa ne tie no awon hu me wo papa
Any woman, no, I ready in Swat. Okay. Say I can't say a home papa noa. Omo krofo froso na homo na nso krofo froso ana. Na me fe ni pa nya mfa to. Enipa ade ba ho. Ba ni su bifre. Okay. Nyankopon ma me fa angel we nye example woko ekura e fe ne Hades. I don't know friend asama. I na bonu fe ne hell. Okay. Hades your angel you are in charge of death. Owobofo. A friend of Yamaraj. Your angel be over. On the human and book more demand and say, see, you pay about the war. Wars are both free. The time was soon as or neck ni Pebiano, crane team, and in Pebiano, Temo Tia. Wars are both fallen away in charge. What I say, who na crown. We never free Pebiano or so and say, one of a short crown so. Send me say, be our bass as not that will be a boy be a den. And I'll show you. So I say, into no, Juma dear old dinner and say, or your both war. Unya jaw frame mama or crown. Only bit into no so moon is already or any human. Send a trade down for Kwame. And the one was there when in Yamino Quine Passo. But many one, you know, Quine Bonoso. Okay. So what I say, into no positive, no negative. Okay. Then try it. But before gathered angel, young fat. So what I say. What you see, young who wants some of both war or say woman and in your day. I did be a baby, or make sure, say, the near day. It's a show. So what I say. Zao gathered angel is a president. Or also one a mark or whom it will pray to. Okay. So what I say. Okay. May money be. So home friend. That's right. That's right. So did yeah. When you quite fast for you and my age and money to be young money. And you could ride a monk when you were there. And also on a call for movie, it will pay to Nipidiano. So what I say. Okay. Okasa. Or on call for movie, it will pretty. So what I say. Until almost I am my main kind of almost I enjoy I don't want to share in some. So we are so ding. Now you are one young man and I as a headmaster and no action when teachers for any day. Near wow. No more show bow. But almost no more show a chance to move bow. Because I beer was a woman, so can I see, you know. As I said, there no sharing some both four running in one kind. Wrong, brown already. Or also, who is a red diamond in me? Or say, you're baby, you know. Maybe, now you're better master of a you know. Many a baby, many couldn't be. Into both for no big chain. I show you watch more people. You know, be in the baby. That's right. What I say. That won't get on no pretty or no. Men can say, who control you can say. The cheer. Oh, sure, be so. And now done that will be. Oh, no, show one also. Woman, I don't report the bed every month. Okay, master. Obey, oh, two pong. Oh, master, obey, dear. Maybe also run a number, dear. So, no, so no idea. No, sure. Already, I didn't want to say, oh, the one show so you. None of be able to be a. In name of one so anyone will be able to know. A permanent one day. Every all, because one pay fee. Once I have blast will be before you on your day. On Mohammed, on your book on Mohammed. Into whom negative one is also in a positive way. Their own when we say, name me your papa. Example. In fact, who be or garden angel. Okay. Your papa will see what constant, will see what peak. I want the day in day out to be already with demand. So what I say. In fact, who be your home be a within 2 crew be a no. I am 2 omudin in show in Ketua. In show in Ketua. In show in Ketua. In sure and none for me. In sure 10 okay. I want Papa Nebiti BM. Okay. A bit in frame. What I say? Okay. A bit in Bubem. Okay. A
ebi san te asase na nkasa na ndua na boba na nsuo san nam so ebi san te de nto mo ya papa ne nie an kana tete no sa woti kro na se obi ye wade e wo kro fufuro so a nsuo keto no tumi ba ebi si kro no konfo so kase ka tra so mesi se ma ne ntra mi nsuo aso mesi kopim so obe ya ade egweri ni boi ente sa sei ni sei ni aye tumi na open no gyan nsuo ne ja me ma no kwan ma ne ntra ma me fa ni because we me dey share. That's right. Si we bia utimi twa kokwe do be so ye bia sa wonya e bia atene me mpie mfifi o that is ekuru no we bofo papa let's no na akwankyere no akwankyere bofo papa okay so what I say okay bofo bi so be ka tro se me ba se uyo oba na e kan so oba me ntuti kura obu ne nsa hwe yie na wan ba me nchen before me pese me how okay e ban brada nsuo no anya dey emam bo obi ambem mi a me pia ba be ni si wo so oku nsan so ahweye na wan anya dey wan bem o ya brantie na do ho kan oba da do ho be kan oba no hweye na wan anya dey wa ba o me mpefi so mu ye we ma me a me so me no metina se me dey me ma yo papa e wo ene wa abonefo ni bi ọ̀rọ̀ díẹ̀ òní papa ẹnu òní mbọ̀nẹ́ yẹ̀nyá àdó ọ̀ṣẹ́ ní nsá sẹ́ kóm ọ̀nẹ́ wáyé ọ̀dọ́ ọ̀bẹ yọ ebi ní sẹ́ yẹ wọ́n nkọ́fù kúó bí a Ghana Africa yẹ fúlẹ̀ ohun mẹ́ka ní sáà ọ̀mẹ̀ yẹ fúlẹ̀ ohun ọkọ̀ so wá di àṣẹ ebi dùn ní Black Power Society yóò society ahodoɔ bebree mi ankasa mo mi won society amate yeah wo me am won society me a grandmaster mo won society amate more than 10,000 team say your friends say central team central akan your central number your society amate you brought 10,000 yeah more fine you go so you see a temple our crowd and tell me we okay what they to aso you want advert na me here yeah man sa go no was when you so me say no your societies ni bi negative so what I say omune demon bi ene ye adwuma demon no onye demon na oni made a ye feni fitaa de bia okay ni de etum orone de opa ni moja so what I say say demon ni bi na Kristo for so for payimfo ni no enam ya your friend say say demon no ni de membo ada na wo yes ana me kodi na di pona na de yin no me say me ndi wa arefo ohwe ahwefo ohwe ba mo fa say me say di ndi membo ana na de o kan nya no kre say nya no kre say ma make am ubo say no kre David teacher ni bi o kira de bia no o kira bi e fa na Christus so aka utumra no akire si you demon be fa na Christ not the TUS asoso Christus that is Christus by kind of Christus okay ono oye demon bi a ntokwa na ope so what you say nti sa wo kokon na sa wo pese e fa se bi a me freedom pa ofin me ni asante for ma be kun e pese ntokwa no me de nchene ni me di asante for so me nya ko demon nchene ya me kwa me se o open e ko se na me ko na me pese wo obeka ngo na me di nkuni nti de na me nyama o se bia me penipa ma ko 10,000 opemuja so what I say nti me nya sa moja na ma na wo ne hwan oba wo ni obetwitwa wo ni se wo nyame de ejo so what I say okay do sa wo hu ni bi oba ono de negative unya ye na pede ma no sa awon ono ne ne ma ena ke kan VIPs ele se nkofo e wa ka mu asante me mu ase so aja e konkum nipa no o no okay ono na sa Black Power fo ni bi ono na se anya ba ko o mu doso oye higher so aja say sa Christus no oye higher demon ono na se ne man they are also very powerful so aja say okay o mu de kunkum ko fo America ne sa kenta accident is say bia
the money be never cause us accident because Yanni Mamu had used to force of 40 penny for even in the money be any year. When you are doing pay on pay Mamuja and Mamuja. I mean, I'm sure. Say, Obani Bun inside the Muja, and I said, Obani tears a year. Now, go poor man ready. Just about Bun inside. And can't it not Ghana? Yet if you know about Bun inside, I say, if you were a dynasty baby. No banana now. Copy say, Nibra and a baby, a bit track, some Jan, and not a sample for so what I say, okay. If you should deal with parents out, Bellman, who's you, now Queen Pan. Yeah, yes, spare Queen Pan. No matches, only no near day. If I point your side, be money, you also almost the only my black. Would name or no name you name Hensa. When you are the family lane, not your pro the man or do your papa. Wow. Enti no say obi yusu hon papa no a say ni pa ya na ne suban te say ana so obi yusu bone no a say ni pa no so ne suban te say my fa ga na so for nya mfato okay na me fa me am nya mfato so what I say your friend Barxy Billien hon ma me yusu no your friend Archangel Cedro me friend of father Cedro or say wontime mo o problem na wo ponem kwa be boni dan mu na wa pede no onye mama okay so what you say ene wa asofo ni bi bia nso mu yusu a asore na okosi yem bi sha se akoji tumi bi tumi tuntum bi e sha se o be si asore dan ye di nipa sha se bi mu no e she fom okay so what you say o si aso ni wiye no bosumi miyansa bosumi num afibia wo se nipa no ebi wu saa tumi ni bi na ebi dia bi adwuma companies radio station banks ne branches afibi wo ho a wo se manager na wo afa ne wo ne branches no ode ne kwan de etwa so saa nya manager nipa a waji din a tumi ma radio station there's a prominent people no ese bi kro wo se bi kro na enkrofo bobena no na ya wono so bobena ko se dem wan na ni age minim papa bi afeson say Kim obebrese white na go so me so an first to fifth una bontin o se fitase no ayira o mo ayira o se dem a se wa ayira no no obi ye dem obeya so nya de ni sika tua o ka say Kim dia yo e chance e de magnet si nchen na this can ehwim can say so I say what me first can more brother and dia no so wan hia bofo ye papa a won saka sika na obeti ho ma wa obeyi adwuma 20 years 50 years don the cape unu so obi be wi say just 1000 ohun bi da 10 million oh you know 10 million ohun na ni hu bi da no crepa no wanya sika kura 2 million 3 million and so kura be ka se me hu dem de na ye de kura na ehye na asa okay tena ye kan fuma mo se mo nhwehwe to me papa mo ye papa ekira kwan na wo nhwehwe o garden angel wo ma no wo ne nkasa se ne be ya wo fa ahodie ubenya ne ntem se ne mia ne si hai sa ne tie oh wow na se memfa asofo ebi monya emfato ho asofo bi wo ho a wo hye ne dwumadi ase no ana wo starting asore no oye cool ono obi ani ase won tene ho asem wona bi ba wonya start asore no wie ne nipa sha ase so wo ba wo beti ase sofo akofo obi yere sofo abu obi agene sika wo bu obi agene japade sofo no ekontokwa sofo no yese yeah na me sure ade we say ensure ene ade ro ba ade afa ho say na wo ki fitra meti wo ku di mo no sha ase wo shem into wo wani nye dai ewu no na cover na ye dey cover Christianity ho no enye fita no mu di mo na wo ye dey wo shem me tuntu into wo hwa to an ho a wo hu di mo na wo ye dey o she inside ni mu ana no so mo ye say insure ye wo mu ya temi no di mo no sha ase na fita kakra ye dey
Ebu san dia de tuntum aye de. Asa cover ho. Enya de ade fita san de. Afa ho nti abonti no hu aye de. Who na say fita? Ye fita. Na wonya so nwure de ko ofie a, wona mo te sa e kwa ase no. Ade e de. Na bibi wo. E sha ase. Omunnim tumi kura o hye sa ku na se. Sa negative beam on America no. Every December. En kana tetere na boso me na ye edu. Na ye 10. Sa Intimate 10 months be in 1 year. We mean follow Roman calendar. We follow Roman calendar. Boso me du bia e ma fe ba ko. Nti o sa na me kan me hwe nti e me nyini ba ba mo na fe. Me nyini ba. So December bia yes sacrifice man a Christo for nyame na me kan asem the same way. December bia ntihwe se mo bedi bro nya ho. Omo kwaje no ebesi wo no eni na kande no mo aye. When was the last time what say bedi bro nya accident see Roman kingdom ni mo pen. And I say Rome particular. What is happening with that? And you possible. Also mu did not sacrifice. Roman person na making. You will need pay the sacrifice message in Amino. Almost now will if I will nyina no ayera. Yeah, Roman some in making. The demon is very powerful. The positive side. Ni pa nyina no ayede. Ni nyina no ayera. Okọ. Na say ni pa no onfre abusua mu ana say omo kofa ni free baby no mo adre betena so no nyina no ayera. Ya obi a no one can be choose not to turn off as enuntina Roman for empening for I from father no enye easy so be hu say bawale so me ne father ma tu tena clover akun ma se here fathers ma fathers fa ma Roman father mo fa ma Roman father for enti san crofo no yam fa na say what the benefit that be mo what cite good example on say question am bisa wo no so be starting as no or you clean or you cool or no be any asem that time on peja don't know so that's the time we do wicked no that time someone tell it yeah what I say that is the time our wicked no I know what they or the never sacrifice no name as we say we never two obi be start as no kuma say we never two in the trust no of our kind was so of us do it and change so what I say or family no kuma say wa jidi pa or the number 2 na sha say that time no nim ni din until the all year the ben na hu o wie bibia do mu twitwa so wie na so benya platform ni gina so a ade bi obi bia na aye dey na e fama no because so onye nipa 100 million a afi no anye mu 500 na 100 no be dey umbewu onye dey yeti komasi asofo a waje din no oye program na o ma apemfo car see go say o mo nyem de ya no nya space so I say nti o mo fo car we na mo ho de ndi mo ka bo so kam ko nye de sa night na sa apemfo no mo fo sa car ni nyina jiram also for bay sa day no so for about fadere 20 sa day no so for the ambulance na ba so de kuma si ya say nyame me kan kwate da ya obi atepen ana wo nkwa na wate ana se sa accident no esi ye no esi wo physical realms ase ana spiritual realms ase na wo kan mfe wo chi nje nipa dem bet me aka wo no debi o me bi sa accident na wo esi wo ka mo amanko fo akongu mo nye kuma se ama media personal ko hui ko fa ni so ba ko no o ko ere o enti obi ya hu na fa ma efie na do ye be ma tan road enti ya nka ho asem ba bia o de o ye be ma so ma tan road na se sa so fo no oso sire media no ana se sika to nipa o Ghana kuma se ha boy be bo no ko kan ke be twem enti obi ya ante se accident bi asi asem hu ko e chese se the road is in for kan but say enti bibia nsi obi ya ante mi bie wo no kan sa nipa na sem na Nana Kro ya president Kro ya de enka o say me say Nana do ya president ono Kro ya de ase enka say wo hu se ma kele ja fun wo yipi enya na bunu fu ya ka mewu pamen ton ma de there be on say me send one mo ya na erase argument hwe mamen ka se menchero
asama wo boss ho ade a me ho black people ho ne say ye pull him down obi ahwe ase ayi obi de ase obi mpagya me on say me this time negative issue no I don't want to hear if you say Barxy wo sha ase obi animu obi nkofa pen ne paper meto abrabo ho wo de manyamenye one ewo abrabo ho no ojina de so o ma ta kubi akunta ekuta obi obi a ebi esira da obi wo woni mo dawo esira da o say de tie be and guase ya de beto so no is more than entimi no na hu say abi before the am yentimi nkoye nim nyina ye pull him down obi sori ya mo na ma ne sori ne mo no brebre no otimi kogina so a ekwan bi e be fa so be bona to amena bi e be fa so obi wi ase ne enya adaje ne yesre he etimi aso nsa control bi aka no hwe Barxy me to ade me da ase abusuafo ba me to ade akra agro ne ye de na ade esa enkurasefo no ye ne aye kwa kire no me pato me do GB1 Industries GB1 ye abusuako bi omo de edan so nko na omo omo nya bibia edan so nko omo won chance all colors color be a person de won chance so whether red blue green white and the rest color be a opebi omo betimi e de bia ba be board down so ma omo de tim board down so dan so no ma na e bo ntinko abusuako GB1 de enya na ana mbedu onwa dance na empani se pani ko he me ko bi na manka bi de emoa enti be ka ne se no for one ka so woni ko he na bo mode ya na no enya contract no na be dan so ma wo omo boss wie na se dan esi wona se mu na bra me nche ne bra ba sika nko gibi wa obi o me na be ka chewo gibi wa ko bi e fa no akom na akom no office road ba bi a custom barrier no e wo no e ho na GB1 Industries so mo o be ka chewo so be me oni ba bi a GB1 no mo no me patcho ma me phone number de ma wo 0540 123212 0540 123212 ana ba ko so 0243 577 283 0243 577 283 where GB1 Industries omo numbers a omo de edidwuma bomo de ana fe omo ina no mo nkasa me do Edusa Herbal Center ma me edu say ma me chia wo oba pa nyame enhira ukro Edusa so nyankopon nhira me salutu mo nyina nyame enhira mo pa ewo abofam a mo de esomo my Ghana ene wiase nyina ma me Edusa se ben kanto so yo oba na ye obi a wo ye ware ni ana wodu mpani mfie so na ne be ma ko mpam a wonte de ede pa de wonte da bia be ka se mo eche sister wote wo wodo yare ni nam hwe me say when if you are sick go to the right person for the right answer when you are ti yare ne ko fa ye fu yare adro ma wa me pa cho enkoda yare ko be sa topo no enti wonte da Edusa the whole Ghana Edusa waji din we yan cheche mu bia bio me de kire mama nka Edusa asem wo yo ba na nko no waja ye wo de fa yare tra ho oba de ka be ma de safa asere mu a esa ka wo nyu yi so no na ka wa yo yi na ka kama na ya tro ka bibia e fine na so de ye de wo ka wa esa buo e na ada ho ba nche da ho ebo bra kwa ku me de ye de obeye na wo yo ba na ye se abede nya ware pa furniture and design we your baba no sisi mu yo ya sisi mu kro sisi kro o sisi mu nyina ye kro se pacha we do se kro bo sisi mu etimi affect obema etimi affect o sexual unya sexual problem wo ko ho a tim kaja na da ba bi me pacha we manya sa asamwaja mo to na nim na da ba bi far east asamwaja ti betimi convert ya na afo na edapo umpe na apento kwa furniture Edusa Herbal wonu ko na betimi amo sa dro wi Edusa se men kanto se na dro no eyadura esansa honamu yare anase honamu kuro obi no oda ana otrase akredu osore a asu wo na honamu nyina na ya okoda kete so na ade eche no osore a obeka se empa no oda so na oso ampa no onu mo na empa ne sinitiri so no ono te fom na da bi Edusa se honamu ye kuro we fa ko se sunsu bia eyaduro na eso no me pa chama me fa Edusa number e ma wo omo magazine he ya so me macro e hono ma na Edusa Herbal wo ba bi a Barxy station wo no inside one man da be hu Edusa na eno kwasem se Edusa wa sheta ba bi ya enye won ko no mo center wo
wo de so pe asem a make wo pe mu nkyere mu a bomo de age number 0500 110115 0500110115 and 0557 009 824 0557 009 824 Babu so 0557 009 825 057 009 825 wọ́n ẹ̀yẹ maame ebisa ẹni ne kuro ebisa ọba papa bi ní wọ́n yẹ kuro pa ọ̀dà n'akyi bíbí à ń kọ́ so ma mo maame mẹ́tẹ̀ mpa ẹ̀bọ̀ ta wọ́n akyi mẹ́tẹ̀ Bafan Herbal Center new Bafan Herbal ọ̀pẹ̀ni kẹsì ẹ̀ mẹ́kyẹ́ àwọn bẹ̀bí ọ̀bí à owurọ̀ Bafan nhyira wate mẹ́tẹ̀ ase abẹ́dùn Ghana yẹn nhyia mu herbal fo yà ẹ̀kẹ́ ewu COVID-19 bá yẹ yìí mu nyinaa mu ọ̀pẹ̀rẹ̀ sẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ bọ̀ efisɛ ɔbɔ ade ada wɔ ma mo da ya ne asom da yɛ mo nya ho aduru nanso bibi mai de yɛsɛ yɛ ne ntum yɛ ne ntum ado ɔbɛgye ato mo mo ano do ɔnye ntum nya na kyedie wɛ ɛnya by force Bafo asɛm nka nkyɛ sɛ wɔwɔ herbal mixture ɛna wɔwɔ herbal capsules yare bɛ na awo ka ho asɛm yi woyɛ ɔbaa bosu bɛ so ɔyɛ ase otwa akyekye yɛsɛ yɛwɔ baba so kraman ɛna yɛwɔ baba so kɔtɔ ɛna yɛwɔ wobɛnya baba so gyata nyinaa Bafo asɛm nka nkyɛ sɛ saa baba so hawa ɛmfa baabi a hepatitis B malaria anase yare ahodoɔ jaundice ahodoɔ ɛna eku a Bafo asɛm nka nkyɛ sɛ bɔmɔde afɔ ne stre mu wɔ Ghana baabi yɛtɔ de biduro bi a Bafo asɛm ne nuro na hyeta baabi a so ɔde wɔde kyerɛ mu a wode ɔkɔ asɛm pɛ Bafo aduro ɛsa yare ewo yi mepɛ Bafo aduro ɛsa yare ewo yi ɛno ano kerewa atwa Bafo asɛm fa namba ne ma wo wote wɔn a anya adwuma afɔ ne kyerɛ Bafan na wɔn a nneɛma ne bi nanso kokoto nenya o chop obi na fedidi we exchange is no robbery me pato number ni 0453 511 501 0453 511 501 and answer 0208 233 058 0208 233 058 when the numbers are betimi dey afre owura Bafan nyame nsaw me do do mejo wa na so ye me do ye sunsum ni pasade da bia beka kire wo yi mejo ele kuta sunsum anu oden upe sunsum de edi dwuma upe sunsum e beta wachi abo ho ban abo odwuma ho ban abo sika sam so atime gina na baye bi atime ama beto ahwe wa kwata ma baifo bi anko akọrọ no wi aba be sakra sam e be se akọ heaven e ma bi nto da bia me ka sam wo se nipa bebre be wu akọ akopia sam ado no mo da wo ni be wi aso se yie se my mistake sa asam ana nka nkrofo ka che sa na nya no kore me se so wa da wo ho a wo do open no kore open so wo no kore afa ho ba ho na ye free I'm telling you Dabi America sometimes I near be any partner in Satrobia, Eros or Spirit don't lie. Home and chatro. Home of a chatro, not if you will buy or not check on those a warrior, tofu, or also by the Detroit. Now we are honest person, also very honest the amount. I'm telling you, and once a American hay, and to Bombardier for the more, measure as share. And someone will cost open a Brabomu Shemu, and yet to a Brabon Tibin Tumpoa, Branama de Shemu, and your friend Bisa, or then trust him from home, not home when you have Bisa from out. If you are a British, make yourself be at school, and WhatsApp. Yeah, and the spiritual school, Oka British, I say, yes, which is school. And Koranko and Penifoko, Echo Suyasun Nema, and the Baba boy, and the boy mine. African Quadro Abia, a Bay Yasan, the Pacho, Major Quadro Betty a wall. The Pacho de Lambe. Nefre 0453 011 926 0453 011 926 and 0272 854387 0272 854387 when the major numbers are or they edi juma but mo dey nefre na wo sa ebeka major me pato o pese woni ye edi juma o pese on Kumawu TV edi juma me pato Kumawu ewo available time ye wo airtime bebre egu ho a wo betime ni Kumawu abameli sa adwuman programs awodo yɛ nyina bomode afa ho bra bagyin da bi apese bo advert efa no kuma obetimi aboa wo pese obetra the spiritual city so now so beka wonsem ama bi ase nyina hu a city we dey very powerful and hot me pato je numbers na ne eni nkomo ne amoa wo 0553 011 926 0553 011 926 and 0272 854387 and 02008603 0200603602 when the numbers are between the Kumawu TV ama ye no edidi nkomo na ye do aba betra bi
anaasɛ program bi a wopɛ sɛ yɛde ɔto so bi yɛde ato so ɔbaadeɛ nhyira ɔbaadeɛ nyɛ ɔkɛseɛ mepatɔ ɛnkyɛ mɛbie me phone line no atom na wo so watie anaasɛ waka deɛ wonim deɛ wote yɛfa angels ho sɛ yɛ papa sɛ yɛ papa wobisa yɛbɛbɔ nkyerɛmu ɔbaadeɛ nhyira aka bɛyɛ 3 minutes ne mabie line no ɛde atom Barxy me mabie phone line no ɛde atom na nsɛm bebree wɔ no ma yɛaka ɛde afa angels ho yɛ enipa bi wɔ a ayi na dwom kesere ne yɛsɛ obi kuta sunsun papa ɛna obi nso kuta sunsun bɔne wakyerɛ sunsun bɔne no ɛna ne yɛ kan sɛ obi yɛ fada yɛnim sɛ fada for deɛ roman fathers ɔmo nware afɔ bɛ wa ɛhe fa na yɛakɔhyerɛ roman fada awareɛ so dabi ɛno ɛnyɛ awareɛ tie ɛno nyɛ awareɛ na fada wayɛ bi pɛn mede m'ani ehu bi pɛn yɛ fada akɔyɛ ɔbaa ho adeɛ ɛne ɔno ɔnyɛ fada papa Emma, bisa say didn't know. Oh, my sisters, who do you say? I didn't know papa. You're from Catholic school, who do you say? See, assembly, the American told you say. The American told you say your official marriage. Your official marriage. So official marriage, you know. And it's a bad man. I said that for your bar one day. No friend nipa, ebusuya transe, and the official marriage. Me never hear enamoy. Obi a nim sɛ mɛdɔ wɔ yere bɛnya akɔda obi nso wɔ yere kokoa mo yere obi a hu ne nti saa nipa ne yɛmfrɛ nso ɔware enti mepatɔ ɛmfa argument ma yɛsua me ka asɛm mi wɔ saa kɔ ni mu kyerɛ yɛn nso nya ntem ase yi ɛnyɛ mo nneɛma bi a ne pia a wɔwɔ bɛte ase ɛno na mɛkyerɛ sɛ ade bi yɛ hinta yɛ bia ɛbɔne wɔntumi anyina ne mu de a yɛmfrɛ nso ɔware wɔn sɛ hinta bɔ wɔn sɛ hinta ɛyɛ mmerɛ bi a odi so mɛkyerɛ wo sɛ your official marriage. But the son Musa Moyere. Minim. Minim. And don't want me read. Minim to already also by you. It's not like them to our oh, right. Minim. Barxy, Fato. Say, Obi Ekuta on money. A better than also Ekuta on money. No, be Sukuta on papa. Better than also Ekuta on papa. A pato, baby, a phone line. Mamma, uncle, break him right. Me ba. A baby, a tomb. Bedas. A honey. I had it. Akata wine. Akata wine. That's say. I didn't say when I use it. Not a forklift dear dada. And only a juma me the bed juma. Na me betri no and chance in each channel. I am a there. Eh, I say wo. Chale me ni na ja obi abodan so ma no na nya kra wo. O the way o se find to kra dem finfin no. Nso to e bebo ne se shower no. Chama aboko there. Me say, my pocket sit down. E di am international contractor. No boss na me nua ba ya wo se chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 yeah say rain go away come again another day unse na no o ba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say the abebum sonko kura ne say ye wo emboss and you also me to me the number emboss there be we safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim yeah utim bi tim entimo patch say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obekọ modern no ama inspectors e di kan akọ check ahwe eye enua carpentani ni de ball wo dan ne so esan say yen chansen ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon en chen GB1 nice one ye wo kala bi abi me kamechiro yen kwa me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so and I'm a surprise. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. E wo dwa na nemi ko di bra wo. Who say tem bia complain wo sisi. Any koko ne. E pese ejo to dem. Enu hu dwa kese pa na nemi ko di ye no. Na woni eyema oba ne bem. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Eye koko. Any sisi yare dro kese pa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma memme jina brane. Na eye meyi. Hey, ne dra wasisa ni na bob here. Sweetheart, me come mini ya kwa edu. Wa dance here. Aye juma kaka.
A living testimony. Adusandre, obie timinum bi. I just a painful. One na woman kwadano for. Any the onion fear do me. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ. Bafana kama sama mami, bafana di masama mami, bafana tu minyarewa, na wa mama wadi ya so train, usisi ya uya, Bonoria, Sasabre na maya ume, Candidasis, Syphilis Munamre, Abibi Duro Mujata, Unum Capsules, no Mr. Open phone and num, wouldn't fear me no jai, and what you'll be at me num. Now, Bubbo beer, Ubenya Baffa Mr. and the capsules or my. I was your former patch of a dance about the shop. Yeah, the program not ever back every year on TV. Be a phone line not at the atom 0200 603 0200 603 602. Aha, yamre. Kasado don fon so mpemu da fa cheme. Me patch obetimi afre na me no edi nkomo. Me patch oba so a ena nkomo na ya twetwe no. Eho asem na ese obeka. Ye ne di atem, wo de osofo bi ho asem ba, wa ya papa wanya papa me yi afre so. Wanya papa anyo na afre no. Wanya papa anyo na afre no. Ebibifo mu ye nsua se de beboa ye nuanom. Ye nya se de besi akere nipa. Because me kere no me se no. Wo se no no odame ko wensania. Se de osofo bi age din na no aye ko wensania nkrofo dwodwo ne age ye egu na nim ase na ye di na ho fe emfa so ba na onya ye. Wo na se no a fa so onya ene de ahin. Wo me man e business. Ye nsua de no mum aye se ye be se obi. Me be phone la na tum. Me pa to ba so a ya be fa wo na mo me fa wo ye no wo nyinsen. Wo nyinsen me ntime nye. Me ma doso. Me pa to be da ase. Oba de insha. Bazi. Edura bia na agro na efe agro so na de bia me ka se mo se teacher ni bia woni ma agro de no ne nkwara ya nyine ho enti do edura bia ne de jokes na kakra fam na emu aye de like I was saying and I say na me bisa wono a me se obi ekuta mo papa ebe ya de no obi e wo se we di ofri nyame and obi sukuta won money e be de won se we okuta won money. That's the last message. Hello. 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 Opa de pacho ma me so kakra ma me why. Hello. E pacho ni na bia kasa free. Hello. Hello. Oh. Ondo be hello na chi ayi. Oba so be fa wo 0200 603 602. Oba so ampacho me peke o. Oba de insha. Me peke o so re no sika anyira. Hello. Hello. Oba na kese odi ni bia kasa. Hello. 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 Oba ni odi ni bia kasa free. Hello. Me pacho lo wa fidie sound no ma me. Mojini free so obi obeba one row na fidie bi ya me pacho ba ya no abone to nchen because asem we are sick and tired ya educate ya every day ya kan wasem so still 0200 603 602 oba me fa wo e fa medical ka chiro wunyi nsen a me ma doso. Hello. Hello penekase odi ne ba bi akasa free Me ka se fita krade. Takrade me pacho odi no Meeting the Freeman. Freeman. Okay, Freeman. Meta kasa platform na do pa. Me pa che dasi. Na no kre susuma sem do ye hu pa. Me dasi. Susuma okay mate. Hello. Me pa che kasa. The Unia Yan Software can I no credit. Now, a command could see India. And go in Indian Sumichi. Indian and unknown paying for each. Okay. A man is bet me alcohol. Medasi. Freeman, Yame and Sharpa, and that's it, and also the idea by.
Me ba to so ba me peke a osika yere mi same. So so me peke o dia. O ba so be fa why. Me ba to 0200603602. O ba so a ye no be kasa. O ba de insha. Hello. 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 Good evening. Good evening, Openekese. Udini baby akase. Mpacho mmekase fita kwade. Takrade medase. Udini no. Ndindi adu. Adu. Mpacho ai. Bread yankasa. Mr. Adu, dan ho kakra bi. Dan ho kakra na la na twetwese. Oh, Mr. Drebaya, Corner Sabra. Hello? Yeah. Apalaka so dile baby akasa free. Hello? Hello, Takrade, okay. The one. Get on the one. But that's it. I want you wish the woman from one of the Okay. Epatori. Oh, when you mean I will from somewhere. And a doctor, me no na yasa. Tomorrow man when no na be science here. And panel crash auto. 0200603602. Epatori check me the program beba ewie aka some few minutes. Bazi. Aba. Yes, our question na maybe sa ona no na yemfa program no emre wie. Question me kind of. Maybe sa o say. Yawo obi okuta ho papa na e wo de onkuta ho papa. Me pesa o cite some small example be under 30 seconds. Say you know say we okuta ho papa, we so onkuta ho papa. Differentiation no say na tie. Nyankopon ka asem bi. Osi dua na ba. Ebe mo fu dua kro. Okay. Emre bi na odihuni bi nam. Na komo de no. Oye na nyo so pa papa brodo medi. Du wona brodo me na mra so ndem na nso ye. Na nso ye. To do me. Okay. So ade ase. Okay. Ye wo mre bia ne de efrim eba. Enipa te bia ne se odo se nipa we ni tumi we na ye adwuma we ni tumi we na ye adwuma ne bofo onye ho na afa no se bofo na ye adwuma ya na so onye de onye na emom dwuma a odi no ana kire so ye na no ko de adwin we atuti. Okay. So ade ase nti dua no ahaban a aso ene na dua ne a aso no se nipa te bi di na ye dia na ye dua papa na emom ahaban a epro no enye ne bia na ba na eba no so nye dia na hu a fa ho adwen endua wo mu nwa dos nye bia na nkotia ye de etrase mewi tibazi wan kasa homo a wona ye adwuma ye papa na ye bone me papa ye fa ne syndrome me se o ye papa na ye bone ko papa o ye papa enti wo so ye papa ye papa na me se enti se aso obi so wo ba won chen abepe so nso mo a wo obeti abo a kwan da ho obeti abo a anyo obi mpo se wo ba wo mu ba da for number 2 guy 024 915 278 I am watching YouTube in 10 times. I can't even think of the video. Say we can be YouTube na kola. YouTube Barxy Billien. Share me only ni komo. Oba de Israel, oba de nyo kese. Ebusu mi amede dwumade ho chia me din Major Prophet Charles Opoku Dako. Me pato wi ase nyina nim se from Major 1. Oba de Israel. Me chia me ma mo UK. Nana ene na yire. Nana Kwabra Jesi. Esiama me chia mo pa. Me chia me fans nyina mo mo hweme. Ene mo mo hweme. Mo chiri me na mo ta me no. Mo kra na me domo. Me domo che mo epemasem. Ewi ase sa na Nyankopon ye no. Me pato me das. Me the program na nyina eba wie. Ba ma me nsa fa kuma wood numbers no. O person na edi nkomo a. Me say you know 11 e de a kyerɛw. Say e be ya betimi anya adaje no atwerɛ. Bi say ya no ma no contentem. Me pato number ne 0553
011 926 0272 85 43 87 0200 603 602 when the numbers are open say obakuma with so na na ebedi nkomo say the bazi abaya ene say the mpanimfo aka ebaya numbers na me ensa no pekemu baako me ne ehon nkomo oba de nshaw oba de enye okese me the program na bana we me chia me am years of mambeki ene me manyina the title me ba true love me chia opa afa me kriwa mo ne me eye adwuma eboa me MC afo sister Augustina tuntum say you ma me nyame shaw sister Loretta Atia Donko oba de nshaw sister AJ Hipsy me PSA ba akopɛ oba de nshaw Mr. Kobe Frank ono de ose ya friend Kaiwachi abraba wo bo na Kaiwachi eye papa to so eye bone ya Kaiwachi na wo se de wo sana wo twa to wachi no eno na be sa be di wanim Kaiwachi nyame nshaw ene osoga ye me de pa afei Mr. Ochinozo wa ba akopɛ Mr. Ben nyame nshaw pa afei my able director Mr. Samdakis oba de nshaw me pa cho me dance nyame boa eda foforo ebe se hia bye bye ehoni ade come up akata wan akata wan so ade say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchansi ni twa no aye me de asebo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kura dem finfin no nso to ebe bo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua yi ba ya wo se chale nsuo to a ebe se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you also between the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim ya utim de tim entimo patch say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa checke